kureba na izaka na twizuka mwendezo businguzo burangamo mucisha umujyane byarakore webare munonga ya webare faza dakikeje ntubura yakanya kachemuze yifutahamu katubuganeho nano ndizo mucara na watu gambire na sanko wabaye simbire ubana mazima rekagire cyo yatugambira aho kuyiza izina ni rakanda Dr. Rose Bero Musoni kandi ndyomwe ababire bakuhakanira entebe ya umani member wa parliament wa Mitoma district aha furaga ya NRM konka mukama tarakunzire tindarabiremu konka ahabwo bumwe bwa NRM yitu nahabwa bwa President Museveni tindiziri independent ngumeremu ahabwo kuhagira ekibina kitu kandi no kuhagira bona ahabwa abarabiremu ahabwe ntunguka yitu ya Uganda President Yoweri Museveni aoye bari munonga twine sabadiko na were kagira kiya kugambira okache turi akubantu bura yakanya kache kwakira mukuru wiyanga no myadini turamusiyeho kache turebe n'abantu independent worpa kanuni wasi Burundi niyo Munyamutoma ai president yizakaya yera kandi nyeserwe amukorogu officially nashemerwa abo kuba meyo mto umihanga yona na yeta meyo mto na wale katura musiyo turebe tujya Australia amazina n'abanyatana sasa demoni yamuba kandi nyemeyo wa mutara meyo mto umihanga yona okati rwaza kuronda abana bato so twashemerwa munonga itoka Mutoma district itokusindika message wegitaha ma district agandi ahubwo kwakira president omushitiriza chamani izano rebe namba mu Western region eje namba batakakizire twawo kubanza kandi tekateka ne 15 zo kutera Yoweri Kaguta Museveni tongere ku protectinga the gains ninga cyo byakozurwe babare munonga meyo Mutomu yanga ryona kurga mutara ati katuboneho cancer romwe deni tugendo misho habura yakanya kace mukuru wihanga futahamu reka tugende turebe nawe tumwakire mumurebe abantu bona bashemerirwe uko kumureba nyine mutayi wanje Gideon Senyo mwampa harya kamera na wariyo natusemezamu so nitumwakira abacyara ba yero numbareba uko bakoratana bariyo nubaza kwakira mukuru wihanga numbareba abantu uko batandika okutwa batandika kunanka kwizana bashemererwa yes katuzo mbebembezi abebitinisa twine ba MP twine ba minister twineho nabaka China mbaba numbareba nibesharinga abajuani yes twabakira twine abebembezi bebitinisa mpaha shaheji twabashikamu twina bakurampaha gunu Major General Kahindo Tafire turiya TV West shaheji onarebo twantushabangu oturamusiyo n'abantu na necha turetaha we bari munonga oje tukore twaranga twaye tugyonerai yes abantu baruyenda bagweta Mutoma hati nimba shabangu muterere akaruro usize no gucurera abako usize no gucurera niyo beresere eje entunguka bari munonga Major General Kahindo Tafire twineho no mukurampaha ya Rugakisoro umwami King Siza Murenga twakwakira muri Mutoma tuganziro turebe TV Australia amazina tugendeye King Siza Murenga Consul General Vietnam to Uganda na nyende hano ya Mutoma supportinga ngo kwagira President Yoweri Kaguta Museveni na munyani wanje Thomas Tayebwa Right Honorable Deputy Speaker na wafraga bera bona we bari munonga twakwakira muri Mutoma katugumize muri tweyongerayo turebeho n'abanyadini twine district kazampaha nawe reka atwakureho kace turebe turi yinka yampaha turi Mutoma turi Kirambi kandi amazina ni district kazi wa Bushenyi Greta
Shenyi Mzee mu district Sheikh Kimba Abubakar abantu bona twabakira kandi tubasaba 2015 iterere Mzee Mushkofiri webare munonga tine na Bishop Ampaha na mwereka twakora webare munonga amazina Bishop Melekizedeki Rugogamu abwa Uganda Pentecostal Ministries kandi urebendera amakanisa ga Pentecostal itwe nkaba born again tushemerigwe abwo mwebembezi witu wihanga na munongo wikirize ngo muntajiro bugambiro kandi abantu baburire njiri yatari kutegwa mukono to 2015 ntitero muranga bona abantu bona bagende bahereze his excellence yewe rikaguta Museveni akarungu bari munonga twakwakira my lord Bishop William Magambo yakora abantu bitu bamutoma kureba mukora abantu bamutoma tubakunda kandi ko abantu bakuru abamazire na Museveni imyaka 80 twizuka bintu ebitwabintuza turantuza rwakitura zo mu State House Entebbe ubwetebembirwe Honorable Tafire twino busasi abo rugoto rwa Mutoma okuruga Kashenyi okuza Rukungiri twino busasi kurengense kegiye mwirmwenwa ekine mbashanyarazi twino busasi kureba ngirwa rurya ya Mutoma abantu bakanu banyangara okuza Kitagata namwe na nishaka bwe simar hanga ko yenge bite byona bikozirwe mazimagaranga we bari my lord Bishop katurebe umunyadino gu tugambire tureba amazina gawo byoha tuyasigiwe nubanyita Father Felix Rwasizeye ninduga Rubare Mitoma Bejaha abo bari nkunda president okuna abantu kandi abaherisi yes we bari munonga katwakira mukuru wihanga yatahamu katumwakire abantu numbareba bona batandika kwimukera nibimusiye mukono muwogo bambe twamwakira mukuru wihanga president Yoweri Museveni twamwakira muzeyi na mama Jeneti bona bashikira mpaha yero numugereba yona hati omukoro gwa batwenge mbwenu ngugwe muzeyi yimuka ngugwe na mama Jeneti ngugwe na wariyo nayimuka twashemererwa muzeyi webare haya abanyamutoma bakwakira kineshamani mama Jeneti nawe ngugwe yimuka ngugwe bona n'abagore basyambwe nuko kubareba twabakira muzeyi twakwakira webare Oria TV West webare munonga amina aha turiyo mu kikomera Ruhinda aha buseraho nubahetarwe nyanji ecanga cyange nanye kindi kurugamu tero baraza bwebanza twabakira buzima bakira mukuru wihanga katuzaha bakuru abamutegerize kumwakira eshaheji yataha umuntu yanza y'abantu nyamwinji abasibere bamutegerize kuruga omukasheshe kanigishaha bineho nabeshongozi bona nabo bariho bamutegerize abakwase bamakuru bona twena turyaha abantu bimukeza mwebare mwakira mukuru wiyanga ngo yatahamu turiya TV West shaheji right honorable Tayebwa akuratirwe Major General Kaindo Tafire ane twobusinde bona barya bwenu bategerizo mukuru twabakira security guruguru cyo muganda gamba bona bar stand by yatahamu nuwogwe yes nuwogwe umwakire yes abakuru bamutegerize aba kamera babo nabo hato no mbareba nabo bategerize kiriyo ni cyatita kaisha heji amina
eshayegi yes abantu bona baryampa hebukurunga musi omwami Hassan basajja baraba chairman wa Bureta Bushenyi aba NRM ane twobusinje ubwo ni mukuru w'abacyaro mwihanga ryona aba NRM chatire Jacqueline ubwo kurga kanungu nawo numumanya dononzi omugabe gahonda ari Nigeria takoratirwe na chairman wa NRM Mitoma district asa kazora ubwo na wakwasire bendera bwaruhinda South mwabareba babo bimukera babo Jova kamateka ubwo nawe akaba aryo mwebembezi wa aryo mwebembezi yes mukuru wiyanga yataha munu wogwe yarwo motoka hatariyo narwo mzee twakwakira abanyamitoma mwimse mukona iguru twakira westinsa president w'ihanga ryitu kandi ari chairman w'ekibiina kyaitu ekya NRM. Your Excellency mureke tugire obucureera ahabwa anthems.
Excellency, the President of the Republic of Uganda, na Mama Janet Omukundwa, n'abantu mwena nanimbasha bangu mureke tushitame ombitenisa byanyu then tuyishiriza abanyadini batutwara omukushaba mwebare mnonga. Okay. Naza kushaba konka ntakashabire nyenda kushaba bagenzi banje abija okunkwase kwebembera mu kushaba benzira amazina gabo nywaganje the Right Reverend William Magambo omureberezi wahi wahumwire ndukuno ya Mtoma konka omureberezi wa Western Kore Bishop Johnson twinomushuni tiyabasa kwijana namuswekera nijanyine akidikoni kandi Bishop Ogwe tino abyakwine nyumwe omurubushenyi bena bandi abaza kweyanzura nabaga amazina gabo. Amazina inye Sheikh Chimba Abubakar disikazi ababushenyi Gureta Pentecostal churches hano aha Mitoma kandi owekitinisa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tubuhabugwa Dr. Tuenda kusima munonga abo kutukunda nkaba born again okatwikiriza tukagira obugabe bwo kushabara hango go watuhanjire turakusima kandi 2015 ogumize mutu ari hango misho omwizina rya Mukama. Nyowe Father Felix bikwasizehi ninzarwa omu district ya Mitoma nangwa Your Excellency yese nombuza owitu mbweno witu nukunuya kandi ngenda kusima abo kufaha abantu bawe abanya-Uganda bona toine mushumi ebyo ineno bigabana hona nabandi bitu na munongo bwenge bwawe ntubukusimira na nobutahendeka kunguka hendekera abantu aba kandi ukabahe kibarukwetenga omumagara gabo eshobe gise ebira abatunje hati na nyensya Mukama kutera omuki kale katushabe omukushaba kwitu nyenda kwizya na munonga abakusoma Bible nangwa n'abasirama naningamba nabo ombya Korani okushaba kwitwemerize ombyandikirwe mu Bible omutabo ky'ebiragiro Deuteronomy ishura ya 8 omustorejo Musa akayanyangiriza abantu b'Isirayeli nibarga omubunyage omubuzayo mu Misiri bakarawo mbintu bigumire bakabura ibyo kurya bakagiriroho baburamizi babantu abarwanisa konka bwanyuma y'imyaka 20 barake ko muyorira no munsi ya Kanani Musa kabehanangiriza nabagambe bwambo ebi atumbeni imwe mugende murake ku Kanani umunseje y'amate no bwoki kumurwa mwacyo mu nsejo mutarge bwarohanga yabihire yabiha omubuzahe yabarabya omunsego miromu yihamba mbe kumurwa mwakireyo mutargira ngo nobwenge bwanyu
konka ngwe mwizuke ruhanga owabihire omunsi y'obuzaye akaba si omunsi ya Kanani mweni twaba mitoma icyo tumazire imyaka 20 urugendo n'ururingwa kwiha President Museveni yiza okutegeka Uganda nyino kushemerwa hamwe n'abagenzi banje abaryaha enzarwa za mitoma ntwizwa kurwo mwago wa 95 turiyo ntuzarwa kitura nzo mu State House Entebbe obwe twebembirwe MP witu Honorable Kayinda Otafire tukakugamba tukakusya ubusasi witi bw'emiringo eshatu ekyo kubanza orugoto rwito rwa mitomo kurwa Kashenyi okuza rukungiri kandi n'amashanyarazi nirwe rya mitomo mbwe mukama ntukusima kuranga byona obitukorire kandi twina amasiko n'orugoto ngiza kukarukungiri nirwaro ngiza kuwa n'amashanyarazi ngiza kubwekeke cyona mbwe mukama ntukushaba ngutargebwa government ya president yanera ema yatuhire neitwa kusya ntukushabira migisha ntukushabira obuhangazi kandi ntusaba n'abanyamutoma bona ngutargebwa government ya NRM yabinebemerwa President Museveni nokusihati ngo bamutoma tarumwebwa ebintu byakorire district eji ya mtoma ebyona twabishaba twabikusimira kurabo mugiza y'umwana wawe Yesu Kristo mukama witu amina. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, na Mama Joy omzire wito mkundwa, mushitame mu bukare, abanyamtoma nibakunda mnonga Your Excellency. Basivire bakutegereze n'ekihika kyango mnonga, kandi Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, na Mama Joy, abanyamtoma baraganise ngunibenda kuhereza Mama Janet. Abanyamtoma baraganise ngunibenda kuhereza pasenti ya 98. Abanyamtoma nukwe, abo North nukwe, aba Central nukwe, abo South nukwe. NRM oye! President Museveni juu! Mwebare mnonga, Your Excellency, nibanyeta chara mpe Rebecca na amanya, omukaza kuise bendera ahabwa Mtoma district ahantebe y'abakazi. Mwebare mnonga kandi munyikirize shaheji nyikirize Secretary General abwe kibina cha NRM atwara omukoro mu meisho. Mwebare mnonga. His Excellency, the President of the Republic of Uganda, kandi munywani wa benji na Mama Janet Kataha Museveni, Right Honorable Deputy Speaker of Parliament, kandi member wa Parliament wechanga chaeji, SEC members, Right Honorable Secretary General Richard Todong, Honorable Ministers, members of Parliament, flag bearers, civil and political leaders, kandi hamwe na security personnel abali aha. Your Excellency, kantware omugishogu okukwakira omuli mitoma n'abantu ba mitoma mwena
hamwe n'abakushendekerize okuruga omu myanya endijo. Katwakire President abantu ba Mitoma. Museveni Kagutoye Yoweroye NRM juu zaidi. Your Excellency Ndi Jacqueline Chatheire kandi Deputy National Treasurer National Resistance Movement nashabwa Right Honorable Secretary General Richard Todong mukama wanje kugira ngo rizoba abalinye naye bembera omukoro ogu webale kunyikiriza Your Excellency. Your Excellency kankumurikire abantu abeija kubugana abakuru kandi mbanze nyakire na Rukundo Mpango candidate weitu Yoweri Kaguta Museveni otkwatire bendera nka candidate omunchuro eituri kuza kuronda katubanze tumwakire abantu ba Mitoma. Your Excellency Kanyanjure Kandi the Right Honorable Deputy Speaker nanda kushaba ngo hubireho His Excellency the President. Kanshabe ba SEC members mwena Kanyanjure Kandi the Right Honorable Deputy Speaker nanda kushaba ngo hubireho His Excellency the President. Kanshabe ba SEC members mwena umeisho mwije muhubireho President Honorable Mushabe Moses ahabwa veterans. Honorable Collins Tanga ahabwe minyeto. Honorable Alhaji Basaja Baraba ahabwa bashubuzi omu Uganda yona. Honorable Mwanje Shafik ahabwa PWDs ningashi abantu abine uburema. Honorable Adrien Kobusinje kandi ahabwa bakazi ba NRM omu Uganda yona. Dr. Tanga Odoi kandi chairman wa Electoral Commission ahabwa NRM. Kandi my colleague Hajati Medina Ojale ahabwa NRM Secretariat. Twajiraho Honorable Ministers, Your Excellency, twin Major General Kahinda Otafire. Your Excellency, kandi twajiraho na Honorable Fiona Nyamutoro. Twajiraho ba sitting members of Parliament, nimwe mwijireho omeisho muhubireho President weitu. Your Excellency, kandi twajiraho ba flag bearers weitu ahabwa MP level na RC5 level na mayor na ndashabangu mwije omeisho mubase kuhubiraho President weitu. Your Excellency nandashaba ba deck members nimwe mwijiro omeisho mubase kuhubiraho President abo kuba mobilization. Your Excellency eyori kureba hahona ekozigwa abantu abo kandi barakore nabandi ba pressure groups mwena turabasima abanyamitoma abo kumobilizingira muzeyi abantu nkaba akabasa kubavugana. Deck oye Your Excellency kandi kankwanjurire security personnel abari aha nimwe mwije muhubireho mukama w'obusinje bwa Uganda yeitu uruhanga yaturondire okutwera munonga okulinda kuruga Karamoja okaza mu east okija mpaka Kisoro. Your Excellency turasima munonga mwebale munonga ba afande. Your Excellency ndahendera kwanjurira abantu bari aha nyikiriza nkwanjurire
Ambassador King Caesar Mulenga emanzi etira tuyamba kuronda karuru omu Western Region. Religious leaders mwebale munonga muzeyi yabarebere kubaneite kandi nabo mulimo ogumurakora okubasa okushabira ensi yitu Uganda. Kanshabe chairperson chairman witu wa NRM habwa Mitoma oije oheyo orubazo rw'abantu ba Mitoma kandi ogire President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni na mama, Deputy Speaker wa Parliament, the Right Honorable Thomas Tayebwa, ba memba ba SEC abadiaha, ba Minister mwena abeija, ba memba ba NEC, ba members ba Parliament na flag bearers mwena, na n'abanyamitoma mwena, NRM oye, NRM juu, muzeyi oye. Your Excellency, my speech today is a full testimony of your exemplary leadership towards developing this country to the middle income status. When President nienda kutwara omugishogu okubanza kwakira kandi n'abanyamitoma munkwase tukuterera omu ngaro n'akali kingi. Your Excellency, onyikirize nkwe report omu bugufu eyi NRM enkora ya NRM omu myaka etane hingwire kandi nabwenshi nk'abanyamitoma tushaziremu ngwa mitwaro 11 y'akaruru ka mitoma otunge pasenti ya 98. Your Excellency, aha PDM omiruka yitu nshanju na mwenda tutungire biliyoni 23 na miliyoni rushanju nemwe na kashanju yebale munonga kandezi zona abantu bazitungire omu beneficiaries abalingana emitwaro 24 emitwaro 24. Your Excellency, omyoga twine group zemyoga 5 ha group 5 zirimo abanyamitoma emitwaro 3 abaganyigwemu kandi bona batungire omubugite biliyoni 4 na miliyoni 195 yebale. Nitwenda kwebaza Your Excellency habwa programs z'emyeto ez'abachara eza OWC hamwe na nokuskiringa emyeto ekyamaheru omulingo gw'omutano. Your Excellency, nitwenda kusima habwo kusupportinga abana bitu ba mitoma owokubanza General Kahindo Tafire kuguma nawe olikitejaka nawe omukabineti yebale. Owakabiri ni Deputy Speaker wa Parliament Right Honorable Tayebwa Thomas yebale kandi yebale munonga. Nitwenda kwebaza habyenkuto habyamagara hamwe na entunguka yona ya district ekyamaheru no kusaba ebi ekyokubanza otongere aha kasente ko kumaliri igwariro ryitu rya mitoma kandi wabale kulitwa ebya district hospital. Nitukusaba na nenkuto 3 ogwakizinda kuzakiyanga na no gwa mitoma kuzarukunjiri hamwe no rukwaba kabiraha kugira ngo zitegwe korasi. Rero nana nka regioni twikirizingiine omurukiko gwitu ngu Kitagata igwarire rya Kitagata ribe upgraded ribe regional
referral hospital. Ekya kabiri nka sub-region nitusaba presidenti ngwito nkagureta Bushenyi otukolereho industrial park. Ekya kasatu ndikwenda kwendera no kugira ngu programu eyogambire mbarra ey'ekishayi ky'enyonyi eriyo neija ntuza kusabira twakuha 98 rero nayegumizemu ino omulingo gw'omutano ndikuza kusitama niyenda kusaba ngu Bushenyi amashanyarazi gitu gabire gakukira kubarabara mbwenu tukusaba substation eyitu nka district 5 nitusaba na fertilizer z'amajani hamwe n'omwani kandi nitugira ngu ogire nteekateka yo kutandikaho national medical insurance habwa abanyayuganda bona. Nibyo nani nkusaba rero presidenti onyikize nkusimira aba bantu bake owo kubanza deputy speaker wa parliamenti right honorable Tayebwa Thomas Yimuka abantu ba Mitoma bakutera rumungaro habwe cyo tkolire omuraleji yebale munongo. Owa kabiri presidenti ni King Caesar Mulenga. King Caesar Yimuka omu myaka 10 King Caesar atuhire scholarship za medicine no muri Mitoma eziri kurenga 100 na baroya abakurenga 100 akatombekeraho n'umurongoti gwa miliyoni 850 umugombora yakiyanga kandi akatandikiraho na sako y'abacara omuri bitereko hateine shiringi biliyoni 2 yebale King Caesar echokolire Mitoma. Twenda kusima habwa General Kahindo Tafire nawe twire na tuyamba habwo kuimplementinga program za government. Rero ndizo tugizero rukiko nka Bushenyi twasharamu ngo Hasani Dr. Basajja Baraba Yimuka abali we yaguma adyo mwebembezi witu nambwe nukora agume wamureba ensonga zitaguma zikunganye za district 5 azikuletere itwenka sub-region tuganyigwemu kandi niwe yabale Hasani Basajja Baraba habwa KU abahire Mitoma scholarship sezarenjiro muri 10 yabale munonga. Nebyo binji ninyenda kusima presidenti habwo kunda Mitoma kandi ninkoraganisa ngu percent 98 eri guaranteed omukaruru ka 2015. Enale muju mwebale munonga. Abantu ba Mitoma mwachire okugamba kwa chairman wanyu munamuhereze ngaro nyingi munonga. Nandashaba your excellency ngutukuraseho okugamba kwa Major General Kahinda Otafire kandi oratu imuchize right honorable deputy speaker akatuimuchiza his excellency kubasa kuganira n'abantu. As he comes, your excellency turakulisya amatemba ga Uganda, turakulisya burugo bwa Uganda kandi turakulisya bulenje bw'izoba bwa Uganda kandi hati eyiwacu agasa erizoba turi kumalirira ankole sub-region kandi nyencha kale tukatandika na Rwenzori sub-region. Mwenu nandabashaba abantu ba Mitoma ebiro 15 ko kubanza mucerekare okutera karuru ka president. Tiko ba Mitoma oye mwebare munonga. Your Excellency General Yoweri Museveni, President of the Republic of Uganda, kandi Chairman wa National Resistance Movement, nomuchara wawa. Right Honorable Speaker, ba members ba Seki, abamere bo nabakama hato bukama bukashaka nkakataribwe. Mwena bakama mwenu nyonka Kahinda erizoba nindireba nka
ubu ari bishop ogo wagira umunanka obukanisa akagira ati naye ndagende obukama ndareba ubukama bwawe bishop no mumanya no hogo bushe wagira Simeoni bweni mwonya Ruhinda mwirushengwe emyaka 3 hwire nkazo mu kishayi kashenshero najera General Yoweri Museveni atarugambe indi ninya nakitandikire kandi nsima abanya-Uganda kuranguka ngarukamu General Museveni arya baroti omwaka ogu ninshaba abanya-Uganda ngo tumazere emyaka 20 January December 20 mwirushengwe emyaka 20 eyitumazire ntwebembera Uganda ekafabusha turi mu kufabina nuturwanira okugaruraho obusinge no bugwaje emyaka itwerize Uganda neji 20 twamara entaro zona ezibere ziteganisa no butwetekereza heru konka Uganda etebekini mwimbusa meisho murebe bitukozero mu myaka 20 eji eyitunjiro businge mutakayebwa ngo businge ninkejerasi obusinge ninkejerasi nebere nungi woji no mungaro konka yamara kwase minti nibe byatuka wabikwata mu sharengaro mutakayebwa mutarebe birho mukosiye bitara imwe bana mwe babere bajya Museveni agende tumukumanya kwigangwe mutuzo mu mugongo tubeje soko wahigengwe engwe higorganda tinkarebere kubure mwayegere okurundana uruganda mucinyo mukuchompana mutworeke ngo mbasa kunganya uruganda mutuzo mu mugongo mweje kuba higengwe mutaturisengwe Banya-Ruhinda nimushaba ngumuhereze General Yoweri Museveni akaruru mugeze kandi mwena murije mwena mureke kureba ubwire umuntu mwanyu mumanye ngo eto kankirije nimba shaba 2015 January hatagira wasigarayo bareke kwa bihangu cyahwire tichikahwire omwana no barwazarwa noryo mu kitanda noryo mu irwaro noryo mu mwiheyo atera karuru obururu witkuno obururu witkuno bukanye dero turebe ebyatsigara abatine nanga kandi kaninya mukama wazo mwije mungambere bahendanga mu butawo kusigamba ninya mukama wazo atwa kuzibuza president ogwo murumaka kunkwasa kumenya nazikora endanga mutuzabura mutereka hino mutaza kutera president mwebare munonga mwebare kumpurikiriza. With those few words, may I take this opportunity to invite the Right Honorable Speaker to come and invite our candidate. Hangara NRM, Hangara Bitoma, Hangara Museveni. President witu omukundwa ntwenda kwebaza mnonga abo kutijana mama webare mureke twakire mama ndeba kumwamwakira
abamtoma muhube ndebe twachire mama. Aha, mwenu mama chatushemeza. Webare mnonga mna. Nyenda kubanza natwarogo mugisha kubasima abantu ba mitoma habwo kwijo mu bwinji habwo kuba ninza kushabo kusasibwa abantu abari mu cyaye cya hansi abo kwahijura ninza kubashabo kusasibwa konka ningira nka government planning buri kicweka tugire mechayi chango eky'abantu bakubasa kuza mbona bakayika muji ekyo kintu nkija kuyamba na mnonga twakoze samashomero gitu so nimpura nasima mnonga ejeji ni constituency ya Jeno Tafire so Jeno webare mnonga umurimo okutereza abantu bawe muzeyi na mama nienda kubagambira kugira ngo ebikubyabireho twaye kwatamu itwe nk'abana bato bo muri mitoma twatayera Jeno Tafire twamujangwa tu guiding konka twagaruka twamujangwa shitamaro baju areba abana be abakubasa Jeno tinkumanya yato abasa ya wasima very good. Muzeyi nienda kutwarogo mugisha kwanjuraho amamanzi abana bitu abitu ino muri mitoma abo kwasira mukono twine Professor Muhwezi principal wa MUBS na Rugaha twinemu omukuru Dr. Roni Ruhirwa twinemu mwana witu Dr. Cedric muzeyi wa Microhem Diagnostics owa kwasira mukono niwo wenkoine factory erikora testing kits omu East na Central Africa na Rugaha mitoma kandi kamutwatira mikono hati ebintu byeye nibyo bariyo bakozesa kuchebera abantu bona bo mushija abasirimu omuyanga ntukusima kumukwata mukono abo kwabika bitanguhi aho tekwatira muzeyi muzeyi twinemu omwami Brigadier Julius Biryabarema kandi arikuno nakora umurimo murungi munonga mwana witu nitusima munonga afande twineyo na Brigadier Siza Bahwezi nawe omwana witu alyaha abayenu baja mitoma nharugayo Jeno Tafire na tayebwa wenka mwabareba hariyo twine na Brigadier Jessica Munanwire na wadyaha muzeyi twine muna Brigadier Kenneth Muhire na wadyaha kandi twinemu Kanosam Ntambirwe hamwe na Kano retired Chris Bagamba ababona nabana bitu na nabandi binji munonga muzeyi twineho abatayayira Ambassador Katungwe omwana wo kuruga Bushenyi kandi Ambassador witu Deputy Ambassador Brussels ija twine na Honorable Jova Kamateka nawe namureberaha kandi nawe akatukoraje munonga kandi twineho omwami Odo Tayebwa nawe owizina nantakubasa kwebwa kandi tukorira umurimo murungi kandi twajaho na no chairman wentebe ya katano omwami Kadija Benoni Boneza kandi nienda kumusima habwo kuba ebyakaruku byabuzire kugendaje akaja tunyoni nkuratire kibina ninza kwaja flag bearer mpagere karitundu so tukawura cyashemeze echo muzeyi mwenti nkwenda kutwara hari nienda kusima abantu abatwaze nko chairman ya kigambaho na nasime Jeno Tafire watanchiro rukiko yenda kusima King Caesar Mrenga na nyogarukamu otire omuganda muhango abo kwezi kurgo mu secretariat omwete zikumara tugaruke tusime Alhaji Hassan Basaja Baraba haji yenda kukusima abo kwa urukiko muzeyi Gureta Bushenyi yona tukatandikiro wa haji
twikirizangana nyowe nawe no batiro rugamba ruhango roja ntugende ntwata za buhwenju bunyargu n'ahandi hona konka akoze umurimo muhango kandi icyo cyonka atuye nakwatewe district yitu nkuko kuba bagambe nawo mbyokushoma nka kinsizo nawo katuye natwatira nzaiti twenda kukushaba byinji kureka ekitwe cyatushemeza nitugira wija kutuhumuriza ngo kiryaha kutukuma habo kwa muzeyi no muntu ohereze kuruga kugamba yagira ngo omubiro bye yigana byo kubanza naza kuyo parish development model. Now parish development model muzeyi hanu otwire billioni abrinishatu ezigiro muntu waburijo ankore twaisa billioni bishatashatu nemu ezigiro mbantu omumaka gari kwika emitwaro 10 hati muzeyi wotabireho omanyangu bakugitwaka abantu bamtoma munywani witomwe urikonda karuru agize ngo mubirigana ecara abanduzeho no kuyo parish development model ekikumanyisa ngwimwe abazitwire nibaza kwigana bajya mu shashuriro kandi bajemereze kandi akaniko ka program akayiciro muntu waburijo kuza kumuyamba habwa chini tugiriro muntu waburijo itima kugira nawe yagera kiyakwataho tugira ngo iwo muntu waburijo tokayesha ramu ejimiliyoni tekwinira mugasho reka tugitwara abagiga bari baza kora program empango so muzeyi ntwendo tuyambe ito ntuza kubiteka mamani ejo gain to protecting muzeyi ntwenda kukusima ukatwereza district ya Mitoma eji district tuzire yatuzahura tuyire mu byinji ejo ni gain mpango eyitu protectinga muzeyi kandi muzeyi itwita kitukureba hari habijire kunu bacecera ngo reba ba Mitoma ngo bakabegwa bagira abantu ba Mitoma nobwo ruborwire orikache kaba otaryikirize sharana n'amaziga gomushubuzi washanduke zabafu habako yana kushabira naba nashabo bworafi wagira ngo biyo parish model then okajotaba aba Mitoma tina kimwine akitwino ryo no janoza kwihawo no wasiganka so itwentuza kwekora mu murimo ninjira muzeyi kija korera izoba yija kuturonkinga ngo tuzo mu cyaro tukimareyo cyone nituza kuzamu tahonka tuza kutambura Greater Bushenyi yone tuyikiriza ingene kabebe mbezi bayo tuza kutambura nkore yone muzeyi bwahwire aho kiyo % ya 83 konka tanapu bakere % ya nkaga haturagine ntuza koro umuhigo twekore mu murimo twiho tanapu ya 9 % ya 98 bariya nabo batatonganisa hagira kutwabasigira muzeyi mama ntwenda kukusima habwo kushabiri ihanga twenda kukusima habwo kushabiri ihanga abo kuzama juburi zobo kashabiri ihanga ntwenda kukusima abo kubita ekintu cyobusinje kuna kintu kikuru omwabana bita kabonaboneramo je notafiro satwara omuntu ariyo nabizaniramu nayenda kutera ka mukungu ashagama yabafire naenda kujizina oho zambe nga so mbwenu echo ntukuraganisa nguntuza kuchikumu ndikumarira mzeyi oko kwifa abafuruki bawe abo mukiyanga ninjuka 2016 okanje tayebwe cyora abandizeho orenga mwacendeza awara jeje inahure unimukora abo ko kumukugikora niko mukujinywa omwe muzeyi yite kuno umwe ntwenywera ka mujakure konka 2016 okanje tayebwe cyora abandizeho orenga mwacendeza awara jeje inahure unimukora abo ko kumukugikora niko mukujinywa omwe muzeyi yite kuno umwe ntwenywera ka mujakure konka kaja kuiramaka
kaja kuramagara g'abantu kaja kura buri kimwe n'abeshengereza abantu bitu hatitiremo muhigo ezo za waraji aboko mu covid waraje kajundiro mu omunju twaburayi twagitoza so hatugire munonga mwani tyo ntereza abantu ensigo zo mwani ngo chairman yagamba abo kwa itaka gitu niriche twabona fertilizer noba watiyamba chango nikiza kutiyamba tuyiha abantu konka twine ikizibu aba National Forest Authority mzeyi bahereze kwija bagira ngo twena abafuruki bokwe ngwitaka no government yatutiremu no bari twire ngutiba kutwe byapa batandika no kupima batandika kwenda kutubinga barya abo mukiyanga bare aha muzeyi kantwaro obwire kuzayo kurwana n'aba NFA nitushaba kandi ecece chweka hati tushangire yempundu so uwa eriyo nenda kuzabichwetinga nitukusima orugudo rwitu okorokoze tama tourism road hati barize ngo nibaza kurukora uryo manifesto nitusima mnonga ece chweka nkiza kuhinduka ecamheru muzeyi enyamishwa abantu bo kwifeza abamarire emisiri eze sente ziteko mukurihirira kuri ntuziteko mu kitimba cy'amashanyarazi abo ko abantu eki batakujya ntwenda ka sente akakuba kurihirira n'akasente kake eki twenda nemisiri yitu kutarigwe bikoko abo kwite tubikumireje so muzeyi ece kitimba nacyo wakigambaho ntujja kusima mnongo kandi ecyamuheru nitushabira oguma inamagara iwe na mama na family konka emyete mweze nkugambire abana banje ba boda boda ngwato muri Kampala nabone bajwara uniform ya NRM haburo wabateraho nitusima kandi echo tusima Geno MK akatuyamba abayaya babire batubingo muri Kampala otatijwara t-shirt ya NRM so waika yo mutusimire hati wazo muri Kampala kawempe nkahe nogenda jwire NRM buri okabojo jwire otiza kwika kawempe oshweka otirugamu ogarukogira omutusimire kandi wabare kumutuhereza nebyo byinji muzeyi kankushabe oyije ogambe ona n'abanyamitoma konka abanyamitoma murekate rukundo mutoreke rekatereze mikono tureba kwenda ko muzeyi Karuru murahe mureke tumuhubire ninyenda aturebe ja screen aho mwena murugayo abamitoma mitoma ye muzeyi ye mama ye Janatafira ye Rebecca ye Kazoro ye Karitundo ye mwena ye mwebare mnongo abamtoma mu ruhoro je abakaroza bariya abakaroza mu ruhoro je Deputy Speaker Geno Tafire abemeza abantu bona ni mama ya mtoma kama zishabe mama baramutse dena nyangambe hobuke Geno Tafire abemeza abantu bona ni mama ya mtoma kama zishabe mama baramutse dena nyangambe hobuke abanyamutoma nanjye niyenda kubaramutsa ubuhoro mu ruhoro je ayibambe ntwenda kubasima abantu mwe
nimwebare habw'eriizooba okwija mwena mukarihereza ekitiinisa Mutooma kandi mukakiira purezidenti waitu na Rukundo Mpango nimwebare. Rero nyowe ninteekwa okusiima Ruhanga okwatiriire purezidenti waitu na NRM gavumenti emyaka egi yoona ngu ebaase kwebembera ihanga eri, yareeta obusingye, yareeta obuteeka, yagarukanisa abantu. Twine kusiima Ruhanga ngu aguma akwatiriire NRM. Haza rero naitwe tuhereze okwijuka tuteebwa nk'oku General Tafiire yagamba, tuteebwa ahi turigire. Nimanya ngu population ya Uganda hataine abaana baingi abazaire omu myaka egi abatakumanya ahi turigire nk'ihanga. Konka nikyo ndikusiimira abakuru abari aha. Nyenda kusiima Honorable Deputy Speaker Tayebwa Ogu, nyenda kumusiima omu maisho ganyu habw'okuba omudureebi akozire omurimo muhango munonga kugezaho okugarukanisa abantu aba NRM bonka abataine omu bururu. Rero tukagira aba independents baingi, rero tukagira entaro omu bantu. Akozire omurimo muhango kuyamba NRM okugarukanisa abantu, okureeta okwetegerezana ngu NRM ekaguma ekwataniise kandi ekiine omutindo gwayo mbwenu munsiimire. Kandi nyenda kusiima na Fande Otafiire habw'okuba yayemereraho nawe yabagambira nk'omukuru orikumanya ahi turigire, orikumanya ebizibu eby'abaana bato ebitwine, yabagambira nk'omukuru ati mutatwitse enyama y'ishweka turya, ati muteebwa. Manya na Bayibuli ekatugambira abaana ba Isirairi nibaruga omu bukwatwa, Ruhanga akabagambira ati nyabura mwe kumuryombeka amaka gabaho, mwahinga ebihingwa, mwagira ebyokurya, mwatunga, ati mutaryebwa. Kandi omu miringo mingi Uganda eyombekire amaka n'omu byaro n'omu matawuni, ehingire ebyokurya, ekozire emirimo erikureeta obusente omu bantu. Konka nyaburamu mwerinde mutaryebwa. Nikyo tukubagambirira itwe nk'abakuru abarigire hare abakwijuka ahi turigire ngu movement egi na President Museveni na leaders boona line up ya NRM mugihereza akaruru nigwo murimo gumwinimwe to hold it up, mugihereze that strength nk'oku muri aha n'abandi abatari aha, mukwatirire movement eyombeki ihanga eri, rihereza amatsiko region yoona. Nikyo Uganda hateri kukora, nehereza amatsiko region yoona. Nikyo mukuhurira ba refugees abaijwire aha omu mahanga agataine businge, Uganda nebahereza amatsiko kandi ebahereza obuhungiro. Mbwenu muteebwa mwebare kumpurikiza. Ruhanga bampeere emigisha Mutooma. Abamutoma nashemerwa ubona hano intaho mu nareba abagurisi abamwe abana benyine mu high school, nareba Katungi aribo kweta Katungi namureba mu bantu aho kandi nahurira omwana oba kweta Karitundu. Karitundu nowa Karitundu
Karitundo una nkamu inomo Karitundo kyabe natukuruka neragu Oliwa Karitundo murumuna wa Karitundo akayumano urukutera mpira abe nintera mpira president bongo wakana tukura kandi kuneragu nkira gurahabwe myaka nkatera timu yihango mwaka na Terra Express myaka 5 your excellency nakona tera mpira okay kare nasheme rukushanga abana kana rebere umushito wabashisha kana murebe nawe ninga ni independent kan or independent kan kaya sisire nan Ibu Mwarangi independent unofanya nayo tuzaga mampora abo twatwi n'abana bengi after nshoma nabo konka abantu bakafa umushomesa wetu njuneki akakiroho njuneki n'umukekuru we umukazi we so hati nejaha n'abandi bebembezi okubanjurira okuhiga kwa NRM mu myaka 2026 okushya 2031 mbweno mu kigoko tuinamo amatafari mushanju aguturukoreka agena remwe tera hanju ya Uganda mu myaka 20 itafari yo kubanza ngakuzisi kigambo muganda konka abana batoto bakukimanyage icyo nkozese itafari yo kubanza NRM terari Uganda n'obusinjo abantu bagamba kandi obusinjo obo tukabombekera akugaita abantu okugaita ekibiina kitu kya NRM tukabingamu okushoshora omu nganda okushoshora omu madini rero abantu bakaguma hamwe mu by'obutegeki nicyo rebera NRM nesinga ahanshuro yo kubanza sitakagira garukamu kuza enshuro ya kabiri ato okugaita politics cyarunda n'abantu ngoga kandi cyatubasa no kombeka amahe ga Uganda yona na polisi ya Uganda yona na prisons ya Uganda yona na civil service na judiciary manu muhorande banjora abantu aha abari mu bitongore bya Uganda nibarwo mu byanga byona bya Uganda so icyo cyatubasa kureta obusinge muri Uganda eri nitafari yo kubanza itafari ya kabiri n'entunguka erimwe mbaju ibiri orubaju rwo kubanza no emisingi eby'entasya icyo bakwita mu rujungu economic infrastructure erimwe enguuto erimwe amashanyarazi
erimu amaizi erimu esimu erimu na intaneti mbine bicweka harimu na egaari y'omwika konka orikushujumaho omuri Mutoma Ruhinda amashanyarazi gashikireyo naba nireeba omufayiro aha amagomborora amashanyarazi gashikire omu magomborora maingi shana egomborora ei gatakashikiremu neya Kiyanga bajya ngu tugakashyireyo hamwe neya Rw'Uburunga ngu tugakashyireyo konka ezindi zoona ngu gashyire hamwe neya Nyakizinga amagomborora 3 agatakashyiremu amashanyarazi bitagandi gashyiremu amashanyarazi okurwa omufayiro yange aha rero oza ahasimu mwena mwine esimu omu nshaho zanyu hati tene esimu rero oza aha amaizi nago naba ningareeba aha ebyaro bingi biine amaizi enguuto mwagihurira tukagezaho twakora erikuruga Ishaka kuhika Kashenshora nituja kugendeeza kugisya Rukungiri n'okununkirira enguuto eiterehe Bwizibwera Nyakambu Kabohe Bugongi Kitagata Kabira kuja kugisya ahampaha kuza Rukungiri ebyo natubine omufurani konka mugambira abantu baitu bamemba ba parliament bareke kukwata bingi okukwata bingi niko kutukerereza bakwate iki itwabahekera utafwire nabimanya tukwata kamwe nugo muganda situkwata bingi ekikukerereza enshonga abandi batakumanya enkorani bakwata bingi emishara biha rero bakwata bingi birushanga ekikurunka nkenguto cyakererwa betukunonya ngo bahurikiza okuhabura kwaitu okukwata kamwe nugo muganda ebikuru bikakozurwaho naho nebe bikozurwe abakora nko twatwarize ati kutwarga aha mishingi y'ebyentasya twaza mishingi y'ebyentura y'abantu ekitweta social infrastructure nimbirebaho omufayiro tuturukubi amashomero nagareba aha bagira ngo Mutoma ina amashomero 109 aga primary aga government kandi ina na mshanju aga private kandi gira amashomero ga government aga secondary 16 aga secondary arama gombara gatakatungire ngwana gorugeja kutunga nemiruka etakagira mu mashomero ga primary nayo ngeja kuzayo konka ga mashomero mengi munongo 109 ga government 16 aga secondary ukirigaho uzamarwaro atamarwaro fayiraha nengira ngo
mwine government irwaro ya government rumwe turika hoire ko kabadeni bariombeka irwaro ya district hospital rumwe mwine health center 4 kandi mwine health center ishatu series mwenda arama gombora mshanju agatene marwaro ga health center 3 enteka tekerieti okutungura kigende health center 2 ekaba health center 3 omurikigende sub county okutungura iraramira health center 2 ekaba health center 3 omurikiyanga okombeka health center 3 gombora yartoche town council Mutara Kabira na Kizinga na Katenga ngubaba hile irwaro ya district konka turika hwereje badenu bariombeka mbona tebe hamwe nentunguka obusinge itafari yabanza itafari ya kabiri entunguka mare kwene bice kabiri ubajo rwentasya n'urubajo rwentura y'abantu konke byona twantu bimanya konke itwe n'abawutafiraba mu myaka ya nkaga tukatandika kureba ikintu cy'abandi baye batakureba umunyankore kwabana kuhasira agira tukazare katunye nte n'urutoke tagira tika kazar koras mbona hati umyaka ya nkaga twahurira abantu nyuko nahurira abantu bagamba entunguka amashanyarazi yenguto bishaba kabatagamba hamatungo kabatagamba habugaiga umaka nkaganisha tu ejengo terko rugamba kuzaka tunguru kasese bakagitera korasi turuntare ne akabari nkoko konkana hati korukuzai ushanga haruhaboro korasi ryaha aboro bariya hati mbena utureba haruko gwejegera numa universities twatugire mpaka n'abashomesa nyumba buzi mukana mugamba entunguka yonka development umurujungu kamtagamba ubugaiga kandi nyowe umunyankore kashangirwe nimbanzo ubugaiga njye kutandukana cyo nambura ubunagora rwakitura umwaka nkaga na mushanjuru ni imyaka 22 akatari ntunguka yona akatari nguto akatari mashanyarazi kuko nyo nagurayo ninkurataki ubugaiga itungu mbone ngirejo niyo staha ntwabura abantu imyaka y'iyona nyabura entungu keryaho konka mutebwa ubugaiga mutebwa kutunga mbe cyo mwabanza nacyo. What's your problem? Sorry. Mutebwa okutunga mbe cyo mwabanza nacyo kutagumenta kigamba kuriya obunkana twafurikire nyonyo umuntu wantungamo mbuhango bwanjye ntungamo kajara rushenyi n'ubukomoko bwitu kuko mwaka nkaga tukafurika twaza kashari na nyabushozi mbere ko naje gutandika gukora imirimo nganagire nyabushozi abanyabushozi bahirwa natandikira y'umurimo atu twabashomese bengi basimuka bahamanya ikigambo cya okutunga okutanisa n'entunguka ubugaiga kubutanisa n'entunguka mbene kambore kiho bamwe
abasimikire kare umbwiro Amazina ninge George Matongo owangoma mugomba hano gwataka kozi nandi kutaha umurimo gwanje ndi muri isa nteze mujya kureba nuko itandikira tatakanda gete bakuya talobo hagwa chadana meirisa zakanya nagura amataka nyose nazo zankorera twenda zashutiza abana bihereze naturu kabanza mu nyankore naje nahinda mu mata nguntungu nukuzahanyiranye natunga atuzungwe zindisumute. On our farm, we collect over 900 liters of milk per day, and a liter costs 800 shillings, which is approximately 21 million per mile. Ugomusheja mukureba tashomire n'umunyacyaro konka kubahurira ukabura kwitu bamanya bo bakawe n'ebizu bingi bakawe okufura furuka twabashomeza kurya nshobe bareka furuka batandika kutura kandi bayego gukora bakandi bakorera enda yonka ukuriya konka bayego gukora enda nenshaho mbona tunubona batashomere n'umuntu ashemukire yayombekeje n'umugega hati mwamuhuru natunda ritazamate 900 buri zoba ayiha miliyoni 21 ukwezi umwaka nizo miliyoni 250 kandi yayombekeje nungi nimugireba intosora yashomesa abana bw'umushuma warakwaragambo rurungwarugurayiwe so mbona hati n'umuntu w'umurembe ari n'ubugeiga konka kandi arahari nenguto ya korasi eyaro ukwiba futuro ko murukora ni mahiro makumushanju ukuringa korasi mahiro hari munongo nawe iki mumwe n'abanyarwanda ekito abashomesho okwirirwa myaka yankaga murike kugira umbyatwena enguto ne yatwena amashanyarazi nagatwena amashomero nagatwena amarwaro nagatwena konko boro n'ubwawe ibonko muntu obugeiga n'ubwawe ibonko muntu muri cyukurira aba politicians kujo entunguka oye please umwanje ndinta programu yo kubinga uboro umwanje Elieta nicyo mukurira ikintu nikitahamana bakanywe tinkwenda kukozesa abantu kubahabya rero nyonka ngakora ibyanjye rangata kukikunde icyo rangana nakugwero kubi kandi kigwiri mwe kutwagira mu government egengiri iyo bugaigo mu maka twagito mu government umwaka 95 na etoro Uganda yona nimbagambire ngire ginko bagambira ati umwaka gwa 96 manifesto twatamu entekateka ya hikina abamataka gafunzire hikayo kubanza tamo mwana hikayo kabiri oteme bijuma hikayo kashatu otemu obunyatsi bokuri sento mucyuju hikayo kana oteyo ibikuriye byeka ekanyuma
oteye enkoko z'amahuri, oteye empunu abatari basiramu, omwizinga oteyo ebidiba by'ebyenyanja. Tukahita mu manifesto abamutu bafayo. Konka hari n'abandi abacyurire, namwe hari umusigazi arika muri Kamboreke. Nze Basangwa Johnson, Managing Director wa Jeka Poultry Farm. Jeka Poultry Farm eyaganibwa Bukwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council by then mu plot yali 50 feet by 100 feet. There's a foot atano ku 10 eda itaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wero C5 omugenzi Kawuga bamwidukira Katonda mu ekyumulo eky'emirembe nga bamutoyiremu abantu bangi abatamu application nga bali kwenda okufuuka ba chairman ba 5. Ayi president yaida yatulungamya yakuba ati bana abantu mwena mwena temusobola kuba ba chairman ba 5. Aye abantu mujje mukola emirimu egindi ng'okulunda yayogera kulunda embidi okulunda enkoko byona yabyogerako. Nze napikinga mu ky'okulunda enkoko n'atandika efaamu mu 2007 n'enkoko 5. Sawa dino wendogerera ku faamu kuno tize mabega ntambwire. President yaida yankyalira mu 2010 nga nina enkoko 5,000 yasanuka ino. Sawa dino tutambwire tulina enkoko 2,000 tufulumya amagi etule 2,000 buli lunaku. Etule 2,000 divaamu 2,000,000 buli lunaku. Omwezi diba 6,000,000. Omwaka tuba tuli mu bilioni ze 6 n'ekitundu. Ati mwena omusigazi ogwo Basangwa akali omworo atene n'itaka akabaine akataka omu town council ya Kamuli ka futi 50 aharigana ngu bakabana ba Rwanda akarimo kuba LC5 benda kwitana abo akarimo ako ngu nazayo nibuka byanyebire kunazayo nabagambira imo bana mwe abo ku Rwanda akarimo aka kana karimo kamwe wona mwena muri yakikamu abuki mutakukora ibindi wihamo kukora enkoko ngukumahurura hata ine enkoko akasirira kamwe n'omutwaro buri zoba natunda trade z'amahuri 20,000 buri zoba natashe milioni 20 buri zoba umwezi milioni 600 umwaka obuhumbi mushanju na milioni 200 kongo umbitu mushanju ebina bahabwiri bakehamu kimwe cyonka enkoko z'amahuri katurebe umushejo wa Karamoja. I am a model farmer in Abim district. My village here is called Arangetai West. Arangetai Parish, Abuk Town Council, Abim district, in Karamoja. The mango trees you are seeing here were given to me by the President through Operation Wealth Creation. I received 200 mango seedlings, and I planted all, and they are all doing well. Apart from this venture, I got money from PDM last year. I got 880,000. And I used 800,000 for buying 10 goats. And the goats are there.
they have multiplied. They are now 16. Part of the money of PDM I used for buying cassava stems. Through that money, I've managed to plant 2 acres of cassava. They are now doing well. The first acre I intend to harvest next year in January. Then for the mangoes, you are seeing, I started harvesting last year in 2023. The first harvest, I got 6 million. That was in June. Then second harvest in November, I got another 6 million. So last year, from these mangoes, I got 12 million shillings. I've been selling to the people around. Actually, Soroti Fruit Factory has booked this mango. They want me to take these mangoes tomorrow, 2025, to the factory. Actually, I've been selling locally. I've been selling 1 at 500 shillings, 2, 1,000. And people are buying. These mangoes are very good. The mangoes trees you are seeing here are giving me money, a lot of money. And I want to thank His Excellency, the President of the Republic of Uganda, Kaguta Museveni, for coming up with the idea of Operation Wealth Creation in the country. This is money. I am not going to suffer. My children will not suffer because of this wealth. I call it wealth now. I always harvest, I don't harvest mango, I harvest money, not mangoes. So I want to thank our president so much. And next year, if all goes well, I expect to get 18 million first harvest. And then second harvest, I also expect to get 18 million next year, 2025. So altogether, I expect to get 36 million shillings. And this money... No Karamoja ni mahiro 500 ukuruga. Tari nguto ya korasi konka hariyo bugeiga. Operation Wealth Creation kuya mahire miyembe yo yajibyara atwahurra ukwara kutasa sente miliyoni 36 umwaka. Kurwo miyembe yonka ataterimo ebindi embuzi bihe bindi byanagamba nyoweti tingamira abantu kukora ekintaka kozire nyo kambore chekafama kanje nayo nka president tingamira abantu kukora ekintaka kozire nyo kambore chekafama kanje nayo nka president what's happening? Execute the 4-acre model, and I've put them so far in 10 regional zones in the country. Now, the 4-acre model is an idea conceived by the President to guide our farmers on how to utilize their small acreages of land so that they can earn more money through intensive farming. And here we are talking about enterprises that have good yields and high income for their household. So we have the fish farming, which is one of the enterprises that can be done near the water without interfering with wetland and tampering with water flow. Then we have the zero grazing unit. On the other side, we have the coffee, we have the banana, and also a household needs food crops as 1 acre plus fruits. So
this idea of the 4-acre model is to support income for the household. And as I will go into the small mathematics, you will know that it's capable of pulling somebody out of poverty. Now, specifically on the fish pond, here is about 20 by 50 meter pond, 1,000 meters squared. After finishing the excavation, we stock 10,000 fish. We feed it for about 8 to 9 months. In the north, which is warmer, the fish grow faster. And in the west, which is a little cold, you add 1 more month to reach the same quantity of grams. So by that time, the fish will be about 800 grams to 1.5 kilograms. In the market, the fish which is 1 kilograms or 800 grams here cost about 10,000 shillings. So having stock here 10,000 fish, by 10,000, somebody will get 100 million in 1 year. And then when you subtract other cost of managing, which is roughly 30 million, somebody can be able to save 70 million on this fish pond. And in this size, we can put 2 of them in 1 acre. So meaning in this particular acre, somebody should be able to get around 140 million shillings. That is for this particular. Akon ka farm kanje, nka presidenti, lira lango, ningeze ikintu cya hikina, abantu banje uko batere hikaye umwani, bataye hikaye bijuma, bataye urutoke, bataye ente zo mu kiju, bataho ibibiye nyanje ebyo. Ikintu akakozere n'enkoko empunu tinkuja kuzirisa empunu tinkuzetenga njagarikira hankoko so atumahurira abantu banje umbiye nyanja byonka ikidiba kimwe cya mita 20 hari 5 niwe hamu miliyoni 100 umwaka kwari kwihaho zarukozesa asigaze miliyoni 50 kandi umuhike umwe nazamwe ebiduba 2 mbone zo miliyoni 180 yaheza kwihaho zo kukozesa kurwo mbiye nyanja byonka utotereho umwani utotereho amategente utotereho bijuma hato ubwo ngombazi okutwafutire abamataka gafunzire itaka rya hikina ugaruka hanze konka hariho abamataka mahango ninga agaringanire abo tukagira ngo bakore icyarayende abo kubita kandi hango nuwari gukora ikitene sente nyingi ngo yakikora mbwene nka pamba bakagira ngo nuha miliyoni mu mwaka umuhika okay kunko banyine hiki 10 ni ha miliyoni 10 nabanyine hiki gana ni ha miliyoni 100 nabanyine hika 10 ni ha biliyoni so pamba nene basa kuleta sente nobura no tunga kake buri hika buri mwaka konkana yena ngo uhinge nyingi mwena bacyayi tukantu babara umurubaju ro mataka mahango ninga garingani kana abo twabayamba abo kwabona tubayamba ebicori nabyo nibenda hango uitakarike wahiki natinga umugambira ntinge ebicori abo ko kibaro tikikwijaje abo ntugira ngo icyo rakore kora ikiri kureta sente no korenda ibyo kurya konko ziki ikibaro ngo zikibaro mbweno abamataka mahango nuba kubasa cyayi nuba kubasa pamba bakubasa tabe inteze nyankore ebicori n'ibindi hati ebicori icyayi eyambere munongo abantu bengi bakaba bagihingire kandi eyambere imbera yenzu konka hagataho yageraho problems zebe yo kugwa
habakavuye kabekariye heru kandi urwezo fertilizer zabura abone ntaro zabiziye heru kandi abantu bete nabatanga kushoroma kubi bete byona hati tujye tubitereza namwe nja kutabenshaho yo kugura fertilizer kugura urwezo abantu bana bakwinga cyayi n'umwani n'ibicori kutaho enshaho nka PDM ne yabanaku abakutandika ngo tujya kutabenshaho ndijo abatandikire kuko bakwenda urwezo uruba kugura habeya hansi tujya kukibabangire cyo nacyo ibindi bizuba biri muri cyane nabo miliyoni 3 billion iskwenda kubahereza nabo bagumena barwana rutaro rw'ubwega ukurwa side ejo ya cyai hati ebyona haro n'ubwega ubukora hafunzire ubwega ubukora ahango ibyo buhingi no buriza haro bundo ubwega haro amakorero haro ibyo mikono haro services obuhereza byona biriyo umbugeiga mbona hati icyo kigambo ubweiga nditafari ya kashatu NRM iryetera hari Uganda itafari yo kubanza ubusingi irya kabiri entunguka irya kashatu ubweiga atabantu abaturire bagaiga haire kandi bagagaza Uganda kastware abomwani abantu bengi batungire sento ko rw'umwani nanyeke ikibaro cy'umwana wanjye ko no mwacyo tikibi ikibaro cy'umwana ngwasitire buri buko bihurura abomwani barigi nkabantu ko kandi Uganda yona nayo twirirwemo abo kuba umwana ugutukushoza ati nenshaho miliyoni 9 akare twantinga shoza miliyoni 3 ati shoza miliyoni 9 abamate tukantukama rita miliyoni 200 ati tukama rita biliyoni 5 na miliyoni 300 abebicori nicyo kimwe buri kintu cyona kiyambere abantu ako bikora nk'abantu kandi cyayamba na Uganda yona nabo cyo mu Uganda gwa NRM hari Uganda mbwetegereze Uganda tekabaga ngeiga nkato kweli mbasa uzombe history mushujume hato bwego butwine nubukira munonga ubwego bwa buri nyuma nk'abantu buri yomwe nkehanga ati tafari ya kana nemirumo emirimo neshangwe abakuba habya bajyangwe emirimo neshangwe mu government emirimo yo mu government ni mike munonga tekwasa kutumara emirimo yo mu government yona hamwe n'emitwaro 88 nabo emirimo yite kubasa kumara abanya Uganda abukaturubeye aturi ku miliyoni 50 kamboreke emirimo y'erukuruga katurebe basangwa sigira president yawe Musanu Fino ku bintu byankoze eranga buli kaseera nkyekingako wendogera kati tu lina abakozi 13 betukozesa ato mwamureba basangwa garraho basangwa mwishwa akali umoro ni Rwanda karumo ka RC5 kuna abahabura yabirgaho yazo mu nkoko ata akagaiga hara konko bugaiga bwa basangwa bwazare mirimo 300 y'abanyarwanda bandi muri kinchikoreka ngwe mirimo nerwo mbugaiga tokwasa kutabantu aho bakagojegera ukagera ngwe mirimo kuko ngwa nimpura mu bagamba wano yende mirimo umusuzona notandika n'ubugaiga ubugaiga
buhingi n'oburisa omu makorero omu services omu ICT ate abo n'abakozi emirimo y'obugaiga basangwa buzaire katureba amakorero freeze there. Boda boda na bono bugaiga ano agamba boda boda na bono bugaiga obugaiga bwa boda boda ne services obuhereza nyowe ninkwingira ekitoke okirya ntungamo nkukamera mate oganywa nkwerezente y'enyama yokurya yuwa boda boda nontwara ha boda boda yawe onyiha kashenjero ompite kashenyi n'obuhereza iwo n'ogaiga haro omubuhereza yo ningaiga haro omubuhingi n'oburisa nkimwine kwetegereza ekyo atagamo egyo tawuni emukureba niyo tawuni nsya ere nambare kunga ne tawuni y'amakorro gonka tarimu maduka atarimu amakorro 75 katahe umurumwe turebe abakozi abaro freeze there rebe namba y'abana abakora umwikoro rumwe ryo rebe namba abana barumu mbweno omumakorro agonaga namamve aga mbare katurebaga namamve aga mbare katurebaga namamve ate iyo tawuni yo kureba ne tawuni ya namamve ekabiri ikibira iya mini yawe nanagemirambwe y'abafu ababani baita hata harimo amakorro 273 bigakozesa abakozi emitwaro ena n'enkumi so mbena ogwo nagwo n'omuganda ogwakana ogwo NRM etera hari Uganda okuhabura abantu abanyayuganda ey'emirimo erikushanga kandi tukababangira bakabituma nkora ati wese kugira tuwe ngirenta kantini itakagiye kushinga niwe kamenyeganye kwatu umutaka ngirenta kamageza gandi ko tokwenda kwata mu itaka ningo to mu itaka kanya tabana banje abaskiring hub abinashomisha muja hagira n'umuntu n'umushya baho bujurizi murafite buricyo gamba bingi gambere cyakuzira mu shomero gambere cyo washomere nate cyo gukora. Your Excellency, amazina ninye Twinomugisha Dennis ni Ndega Chwamba Chibare Mutara Town Council Mitoma District. Nkashoma na hendera senior 4 school fees ya hwere yaho nazo mcharo kumaraho bwire bwinji kunabire ndyaho na uraho muranga kugira ngo president atanchira amashomero go kusomesa by'emikono so omurango gwe Karga district naguhura na za district na ihayo documents naziza nazigarza district banshaba kugira ngo ngarukomuka nibaza kuntera kundije kurabamo akata kahoro weeks 2
banterra ngo ntkwenda district nyewenkani mangu ninyenyenka ori kuza kushoma kunachereho nshangaho batahi banje biciro mu 20 gambira ngo ejesha bariyo mbatwara kunkai bakutwara tukamanya nyewenkani njira nti agamashomero ntuza kuba ntushashura twahikayo twashanga ishomereryo rukumirweje twashangamo abashomesha barungi batwara mu makarasi deni obutawentuiza fomu oko izayo cyo kwenda kushoma hakari mukosi ya welding, carpentry, bakery and tailoring na hairdressing. Nyewenkiza welding bantwara mu karasi ya welding na zamu na shoma bakatuhereza na certificate kutaweze kushoma certificate njijaha mwamugirangu nebishuba njinaha abakwenda kugira muze mugirebe batuzweka by the way mzee Museveni nkusima umfamily yitu ninye nabanze kuzwara ekizwaro ekyo graduating ekyo ngakitwara nk'ekintu ky'amaani kunahereze kushoma nagarukomuka omukusoma okwe bakamba twegesa muna mindset batwegesa ko kukoresa akasente kake okiyamba ekintu kihango so kurigero kunashomere nakayo nagambira omuzire wanje omwe owunyine yanjera mu kabox keye obo box bw'abakazi b'abekyaro yangurizamo emitwaro 8 naza awo muntu natandika kwegeraho emitwaro 8 yanje nkamuhereza emitwaro 10 nashoma abokuba ogwo muntu akari munywani wanje nagumana inkwatiraho omukwatiraho kwe nisha nafunaho emitwaro 20 nazongera zinabe nsigize nayepangira ka business kanje naguraho welding machine emwe gurayinda ngani njitiza wa mutayi wanjaho ayinabe ninkora so gurayinda ejo nkanishashura 13 buri zoba kuba ninjikoresa ahingambira hati ntungukere nyina bakozi babiri buri mukozi buri zoba ni mushashura shiringi 8 deni nyowe izoba ni ntasya emitwaro 3 bona mbashashwire buhwire ntine kinkubanzubwa naye yongerayo presidenti otire SACCOs ezo terire mu miliyoni 50 ezo SACCOs tuzifombinjire nyokanwa kagamba ndi general secretary wa presidential industrial hub SACCO ya Mitoma kandi ezo SACCOs zatanche kufomingwa twatire na applications kwa yesente then ezo esente turaziye ntuzakongera mu business zitu hati nkanye business yanje abakozi babiri abinyine ninza kongera abandi babiri abakozi babiri nabo ninkuba nimbashashura kandi ntine kindi kinkwetaga mwene muzeyi ninyongero kwebaza abwo kuba izina ryawe twino mugisha Dennis hati n'utuntu mugisha mwamhurra akaba ariyo shoborwa hati kumshomesheje busha ikintu cya kushomera busha ikimwanya gituma nkora umashomero ga government iyo ngana bashomere busha umashomero ga government ukwere sente nikuzinganya abana acho umwana kuna mushomesheje busha wajya muriyo twino mugisha Dennis twino mugisha kuyashomere busha icyo kubanza yagera umwuga skill umwuga ni skill umwuga gwargamu ubugaiga bukotse byoma ubugaiga bukotse byoma welding gwargamu emirumena ebiri atanaza kujyengera bena y'abanyarwanda abandi hati mwe rero bagomba kubagambira ukukwatana ubugaiga obukugu umwuga niyo mwuga gwanjye mwuga ubw'ubuhangwa no kurisa no kuhinga nibwo mwuga kandi umuntu w'imyuga yanyaba ku kiro nyine
umwuga gwanjye no kuhinga no kurisa ni mumwena abonye imyuga yanyu no kuhinga no kurisa ati mu rwego rwakoraje mu kuretera ubugeiga mu buzare imirimo y'abanyarwanda bandi ati mu tunumisha hati ayino umwuga gwazara ubugeiga gwazara imirimo gobera tunumisha ze kinde kinkwenda kugambira kandi chamani itwe kuno mitoma oyegisha abana igani 16 kandi buri mwana we no wayegise ayino umurimo kandi ayina bakoresa ikikumanyisa ngo hati twikize abana 20 abitwegesa kandi abakwasire abatakishabiriza mwenu bantu mwe abanyamitoma nanimbuza omuntu owakubasa kuyahwibura by'emirimo atari Muzeyi Museveni noho ndijo nabwo enshongejo nanimpiga eminyeto batahibanje nanetari minyeto mwena abantu abo muri mitoma nangwa nihanga ryona kuguma ntagera Muzeyi Museveni abo kubashitwinire ntekateka nungi nyonyenka ninchemanyira agize mutarakoma kutereza ezo zateriro musako koreka nakongera guma natorambura kandi ari kutongera mezini nabwo enshongejo Museveni webare mnonga no kahangare mukama kutukumire Museveni enare moye ebyo nabugamba abwaruhanga nihanga ryanje kale umushtomulema izina ryanje manyota Turinawe Betheri nindiga Katongo Mutoma kazaba nashoma kuba fortunately mukashobora kumusimira haba kuba sente zikambura kubahereza sinyafu nashitamuka haba kubura sente nabo kamaze y'imyaka koga kumyabenga nshtamraka nalhire najant kanje ndaha district haba kuba nyine n'injira kura magamba ba program zaga kuri nanyinaje na naika government a district kuna isire gudira kanashanga mbagaba documents zo kwa applyinga za kushona skills akabasigira document niye nazimarire na applyinga nanyinaje naje narinda ngatote kuba tesire nashanga nanyiyone ombayese naje naikamba romham nashireyo nashanga buri kimwe cyona kiriye cyarusha itwite ogutuka bwo kushoma nicyo nshibariza president kandi ndakanyingera kuna shiro muhabo nashoma kosi ya bekawe na kitao na mandise nashoma nezi mukaga na igo kuteke mugati kandi kuna n'ibintu bya bekawe byo kuna hereza nezi mukaga batureza certificate ninja na ikaka kuna istirahaka kabari benga ko zangisha niguza kuna herze naguraho ebikoze sigaruke biringanye nateka mandazi na donuts nagumanya imbere z'omuntu na muntu ari mu trading center kuyabuniye naguza ndiriza bakansha na Museveni n'ikumitanu azeze kumitanu kandi nzitwara mu kaboxi manitera nikubika amego neza 3 nzikwata nkizikwata ngura mwimbizi sefanye mwimbizi zanje mukaga na mabana bazo kubagume Museveni ndesentezo naza mu trading center kwikatenga napansa hakanya kacheka ninganire nakoro sefanye n'abakozi 3 abaguma mbantambize ibintu byanje bakubingiriza kandi ndakanyongera nsibi ahabo kuba mukabana gubira mutsawe mukanta kintu kikwasa kweyamo abakuba nyeta atari kuza kufa mukandi we mupitu nsima president kushangana yongera tekateka abantu abo abaryo mucyara batakwebasa president mukahangare mukama kutundi polio kwa bakufitele kibazo cya polio yes kashoka mjuwaje ajitikumanya bakufitele kikato
tinkumanya bako bankamuganchira umutu ukazaba mwaka ki mwaka gwa 1995 abazere bo bakamutwara ba ukumutenya kikatu ninga tabarwa mama tiyije. Okay, kongo chikuru okumuga tukukubura mugasho. Yes. Disability is not inability. Umurwa churi. Yes. Mbona tunawe hata inimuga gukuteka emigati kandi umwuga wo guteka emigati gurigiromu obugeiga kandi obugeiga bwe ati nakozesa abantu bana abakutunda amandazi ge abakutunda sumbusa ze abakutwara umutawu so mbona kandi n'umurimo obugeiga tuwo kuhinga no kurisa ubunini eby'emikono kora bano kuhinga no kurisa zo mikono ninga zo buhereza nkaba boda boda ninga zo bushubuzi so eri tafari rya kana rya NRM hadi Uganda ile kubanza obusinge tafari ya kabiri entunguka rya kashatu obugeiga rya kana emirimo rya katanu rya mukagari ya mushanzu ndibinja kugamba mu press conference akati ine bwira hatu kugamba byona nabwo cyo habura ibyo NRM yakozire ibyo kuza gukora nimba shaba mwena muhagera NRM oye umugurusu w'ingofura oye otafire oye abanda ba flag bearers oye mwabara ndafutanye n'ikishani bana mu ndafutanye n'ikishani mwabara munonga abamutoma na karoza abakaroza nimba kuna munonga aba flag bearers hati arebe nyinaha inyamusho kubonera na mtuwa kureba ngo babateraho waya y'amashanyarazi kuzibera inyamusho kubonera hati industrial hub uko yambera abana aba naza kuzongeramo ngire ingite bushenyi gureta bushenyi egire yayo rero n'izindi nazo ngire abakatu industrial hub 19 ndona za kuzongera zimwe ashatu na munana tukashoma sabana bayi murabari munoyo obufura wo president yatwereza ogumwabazyo turamuterera mu ngaro nyingi munonga Your Excellency worare kuguma oratwegesa obutaruha kandi abantu ba Uganda baramanya ebyo tukolire kandi baraza okugarukamu ebiro 15 ko kubanza tushange obubox bwona bwa mitoma halimu izina lyawe lyonka. Your Excellency mwebare munonga katushibetu mwachire n'engaro nyingi munonga. Ati Your Excellency kankwereze Dr. Tango Doi kandi abase kushurura abine za flags webare. Thank you very much, Your Excellency. The first candidate for flagging is Honorable Kahinda Otafire. Bearer for Ruhinda constituency. Next, Your Excellency, is the District Woman Member of Parliament. Honorable Sharampae Rebecca. Next, Your Excellency, is our beloved son, the Right Honorable Thomas Tayebwa, unopposed.
for Ruhinda North constituency. Our next, Your Excellency, is Honorable Arthur Kazora for Ruhinda South. Ruhinda South, hoye. Ruhinda, hoye. And Mitoma, hoye. Next, Your Excellency, is Honorable Kalitundu Alex, flag bearer LOC 5, Mitoma District. Yes. Thank you. Thank you, LOC 5 flag bearer. Next, Your Excellency, is the National Workers Member of Parliament, Western Uganda, Honorable Akanandraho Joshua Israel. He takes the whole Western Uganda and campaigned nationally. Who's the girl? I don't know the girl. Between the youth. The girl. Next, Your Excellency, is the Youth Member of Parliament, Western Region, Honorable Tumwebazi Mwine. Mwebazi Mwine. Next, for workers, the lady is for workers, female. National. Annette, the other name will be given to me. Your Excellency, thank you very much. The flag bearers, can you be happy and wave the flags as you wait for the photos? You went through the tunnel and you are now there. We pray for you. We already have one MP from Mitoma, that's the Right Honorable Thomas Tayebwa. Thank you very much, Your Excellency, and the Secretary General. Abantu ba Mitoma mulio mwachire flag yokubanza tukajihereza President Museveni kutwebembera nka President omunshure rija katwachire flag yeye tukaba twajimuherire kororo konko yayikaha nitwe katumwachire kandi obwahati abandi abutwahereza flag aha rurengo rwa bamemba ba parliament aha rurengo rwa LC5 bona bakora line nko kumwabareba flag zabo zigume zinyayigura mutazihirika flag zijuu juu zaidi hatagira ba independence abo mwaturetera kandi bakaturetera shonga ambase kutera eshani na president wetu kandi hamwe na mama kandi nandashaba ngo mugire bwira abana muceyina amani mato murabasa kugira bwira kugira ngo statwaro bwire bwinji. Your Excellency, turakusima munonga abo kuhereza abana benyuma abatine kikwataho kugira ngo nabo babasa kugira ekibakora omugavaringa yitwina hanareba mutwine menyeto mingi ejinjire president ari kutuhereza nitwe tugenda tuzo mu skilling hub tushome konka tuze no mu technical institutions ezituhererire tubase kushoma skilling youth abazukuru shonkuru kandi hati twaza kuteza ekishane cyakurataho ecyaba DEC members
kugira ngo nabo your excellency baratukorera umurimo muhango mu district zona za Uganda kandi mobilization inkeji barakora umurimo muhango. Turasimiraho na pressure groups nyingi n'abandi bantu abehireyo especially muri Ankole mukozira umurimo gw'amani na narebire umwishi wita Peace Rugambwa kora abo ryaha webare munongo umurimo gwokozire turakusima na narebire Ambassador Enoch ni wowe bale kwija all the way okubasa kubaneite. Your Excellency echane kirashembayo ne cyaba convertees na ndashaba ngo nyikirize Right Honorable Speaker abase kutumurikira abantu abo. Webare Your Excellency. Muzeyi ba convertees bitu bakwija twineho groupe ya Ruga South Sudan bembiro Usman abantu bari kwika 20 abija kututayahera na ninshaba batubireho kandi na nabazire banje muzeyi wanje na mama nabo bari ya muzeyi kandi we bari kuja kwika birthday yeye. Now muzeyi aba ba convertees harimo umwe ori special omwami katwara kato mpikahi kabiri turiha mukoro gwo kwakira mukuru w'ihanga kandi ibiyagamba byo nabuzima abantu babyakira omani ubwa hati yamara kuhereza abakwasire bendera zabo mu ngaro yazibakwasa kandi twaba tugenda kuganiraho na bamwe abayerebera nagabo byabaha so batambure gukora tuza kuganiraho n'umukuru Honorable Karonda wa Ruhinda South mwebare mwena abatireho umuganda okureba mu mwagamba n'aba bana beitu abantu mu bahurura turiyo tutambara ejini tenti y'abakuru barimo b'abanyadini ba MP so tuseme rwitenka TV West katuganireho na MP wa Ruhinda South MP wa Ruhinda South so ikatugandireho ibi yareba kiriya TV West ayizoberi noreba ki ya erizoba nyewenka memba wa parliament wishazari ya Ruhinda South na directionerwa kwangu abo kaya isa president Museveni abo kuba kwa bakuriyo kuriya shwaringa abanya-Uganda na mnonga abanyamutoma okugira ngo kitakareka ebitwa kwasiwe obusinjo butuyine obugigo butuyine services zituyine okugira ngo ebyo bitwa kwasire tutakabina bitakaturwa mu ngaro mbene ni mashaba kugira ngo tugumize muna president Museveni ahabo kuba hati hire numuhamanya okurubwo bwire bwabangambanyenga na nokusiya hati ayitu inakasinji ayitu inamarwariro gito agariyo nugombe kwa abo mwahuriro mu speech yeye okuyanagira ngo amagomborera agataka tungire marwariro nigazaga gatunga arumutara arumukabira kandi nyakizinga nene yogo mwaka amasanyaraza yigataka giye nyakizinga mahurira yaje gamba yayongeraho na nebucireke bindi hamwe na nebi yarebiye gataka kiri amashomera yigataka shiri nganya kizinga mutara hamwe na kabera ebyo nibyo turukwena ngo twongere icyo kisanja tukimwongere kandi nitwe twongere gumizamo nawe abo kwe bintu ebitukabiteka hamwe mureke bwire bwabyo kubura icyo tubihurire turukuhereza abanyaruhinda turukuhereza abanyamutoma bwarahanga nihanganye ya bobare munonga aharubazo twineho no mucara wa MP w'abacara wa Mutoma district nawe tugambire turere na nintekatike yo mwebare munonga abantu ba Mutoma izuba twatunga umugisa twataya isa muzeyi Yoweri Museveni president w'ihangari rya Uganda kandi flag bearer wa NRM twashemerwa munonga abantu ba Mutoma bijo mbwinzi nishemerwa munonga kureba ngo at least ebiya turaganisa n'ibyaturana turaganisa imwe yabitandikireho imwe ari tubikashire ukabire n'ibyiza yenda kusima cyo gamba aha marwaro n'agataka shitsirwamo amagombora nk'ya Nyakizinga
na nagandi katenga kurana yagamba hirwaro ryayo yagarika yagamba ha fence ya Kiyanga na goburunge jo parts enyamishons bateganisa munonga cyansemeza munonga nanyembe ninkigezaho kushinga mu budget ngo cyansemeza kwa mwe yakigambaho kandi nashemerwa kureba ngo abantu bamwakira mu kitinisa gutoma muhabu bwinje munonga bitonsagumiza mu tukorana mani kurangwa karuka president Museveni kargayoje munonga mwe bari munonga honarebo ningira ngo twaza kuhendereraho Mitoma district twine constituencies eshatu Ruhinda eje yiturumwisha heji then Ruhinda South na Ruhinda North eje ya Tomu Tayebwa ahandi katugumize mune mikoro nitureba abacyara barimu bazindikira mukuru wihanga abantu nyamwingi baba bareba abantu bareba ni nyamwingi bariho barebe mikoro bareba abacyara bariyo bazindikira mama Janet then rero tukahendere mikoro ibyo kwerinda nabyo byabiryaha abantu bitu numbareba okubija ombwingi kwakira mukuru wihanga kandi nebyani bigambwa nabyo basima muzeyi agandi tugambere turebe nice cyagendo misho icyo wareba ki tugambire ho mbugufu cyagendo misho Museveni arakundwa karura ina kamani kandi umukoro gwabonera amazina ndasimerwa bambana njya kumuhakarura we bari munonga aho nho twagarikira ningira ngo kare mwebare aba barya TV West na nyine Gideon Senyomo waba kwise kamera nabwo ecyo nitubendeza amagara marungi na no kugaruka yoje mwebare munonga amina nasigara ndi Ben Muhozi kuruga on TV West amina